Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Cyiza uw'Imana impaye. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yaranze umunsi. Nizere ko mumeze neza. Muri kumwe na Keza nk'ibisanzwe. Mbere yo kubagezaho amakuru yacu yaranze uyu munsi, ndabanza mbagezeho zimwe mu ngingo ziraba zigize aya makuru. Kuri uyu munsi i Kigali hongeye kuboneka abarwayi benshi ba coronavirus kurusha ahandi mu gihugu. Naho RIB ikomeje iperereza kuri Gasana wahoze ari Guverineri w'Intara y'Amajyepfo. Bruce Melody aracyahakana umwana amaze imyaka 5 yitirirwa. Muri aya makuru kandi turaza no kwerekeza ku makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru arambuye. Amakuru yacu turayahera i Kigali, aho hongeye kuboneka abarwayi benshi ba COVID-19 kurusha ahandi mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko kuri wa gatatu tariki 8 Nyakanga 2020 mu Rwanda habonetse abarwayi bashya 22 ba COVID-19. Nk'uko tubikesha urubuga rwa Kigali Today, abo barwayi 22 babonetse mu bipimo 2644. Abamaze kuboneka mu Rwanda banduye icyo cyorezo bose hamwe baba 1194. Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko abo barwayi bashya 22 barimo 17 babonetse mu kigo kinyurwamo by'igihe gitoya cya Kigali Transit Center. Hari kandi 3 babonetse i Rusizi, abandi 2 babonetse muri Ngoma. Mbere yaho kuwa kabiri hari habonetse abarwayi bashya 59 barimo 49 babonetse mu kigo kinyurwamo by'igihe gito cya Kigali n'abari mu kato mu karere ka Kicukiro. Abandi 5 bari babonetse i Rusizi, 3 bari babonetse i Nyamasheke, Ikirehe hari habonetse umuntu umwe n'undi umwe wabonetse i Nyagatare. Abantu 15 mu bari barwaye bakize kuri uyu wa gatatu, abamaze gukira bose baba 610, naho abakirwaye ni 581. Abamaze kwicwa n'icyo cyorezo mu Rwanda ni 3. Minisiteri y'Ubuzima isaba abaturarwanda bose gukomeza kwitwararika bubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. RIB ikomeje iperereza kuri Gasana wahoze ari Guverineri w'Intara y'Amajyepfo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rukomeje iperereza kuri Gasana Emmanuel wahoze ari Guverineri w'Intara y'Amajyepfo uheruka gukurwa kuri uwo mwanya kubera ibyo akurikiranyweho. Umuvugizi wa RIB Dominique Bahorera yemereye igihe ko iperereza ririmo gukorwa kuri Gasana Emmanuel mu gihe ryahagaze kuri Gatabazi Jean-Marie Vianney bahagarikiwe mu mirimo igihe kimwe we waraye asubijwe mu kazi. Yagize ati iperereza riracyakorwa ariko biracyari ibanga ku buryo tudashaka kugira amakuru menshi dutangaza kuko byatwangiriza iperereza. Yavuze ko ubwo iperereza rizaba rimaze kugera ku musozo hazatangazwa amakuru menshi ku byaha akurikiranyweho. Kuwa 25 Gicurasi 2020 nibwo Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean-Marie Vianney n'uwari Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Gasana Emmanuel bahagaritswe ku mirimo yabo na Perezida Paul Kagame kubera ibyo bagomba kubazwa bakurikiranyweho. Nk'uko bigaragara mu itangazo icyo gihe ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Nyuma y'igihe gisaga ukwezi, Perezida Kagame yaraye asubije Gatabazi mu mwanya we nka Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru mu gihe Gasana Emmanuel we yasimbujwe Alice Kayitesi wari meya w'akarere ka Kamonyi. Mbere yo kuba Guverineri w'Intara y'Amajyepfo muri 2018, Gasana yabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 9 ndetse niwe wagize ipeti riri hejuru kurusha ayandi nka komiseri mukuru wa polisi. Gasana ari gukorwaho iperereza kimwe n'abandi bari mu myanya ikomeye bakaza gukurwaho barimo General Patrick Nyamvumba wari Minisitiri w'Umutekano ndetse wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda wakuwe ku mwanya yari ariho agatangira gukorwaho iperereza. Abandi ni Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera,
yaje kwiyunga n'uwo yahohoteye, na Dr Munyakazi Isaac wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, we dosiye yamaze kuregerwa urukiko. Ibiciro by'ubudehe bizashingira no ku mafaranga urugo rwinjiza ku kwezi. Umuyobozi w'ishami ryo kurengera abatishoboye mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza inkunga ibikorwa by'iterambere by'inzego z'ibanze RODA, Gatsinzi Justine, yasobanuye uko ibyiciro bishya by'ubudehe bizaba biteye hakurikijwe amafaranga yinjizwa n'urugo. Inkuru dukesha Kigali Today. Uyu muyobozi ubwo aherutse mu kiganiro ubyumva ute kuri KT Radio, yasobanuye byimbitse bimwe mu byagendeweho mu gushyiraho ibyiciro bishya by'ubudehe. Gatsinzi yavuze ko umuntu uri mu cyiciro cya A ari uwishoboye, ati ni umuntu ufite ubuzima bwiza, wishoboye, uwo kera bitaga umukire, aho urugo rushobora kuba rwinjiza amafaranga 600,000 kuzamura. Uri mu cyiciro cya B aricyo gikurikiraho, Gatsinzi Justine yagize ati ari umukozi ukorera umushahara, ari uyakura ku zindi nkomoko zirambuye haba mu mujyi no mu cyaro, nuri hagati y'600,000 kugera ku 65,000. Uri mu cyiciro cya C ho hagendewe ku bushobozi bwo gukora. Yakomeje agira ati hagendewe ku kigereranyo ari hagati y'65,000 n'45,000, yaba avuye ku cyo yakoreye, ku mutungo, yaba inka, inzu akodesha, bigushyira mu cyiciro cya C. Mu cyiciro cya D ho baracyahashakira ubushobozi bwo gukora, ati ni uwo kwinjiza 45,000 bidashoboka, byaba muri ya mirimo akora, byaba ibyo atunze bifite uko bimwinjiriza. Ati hari n'ikindi cyiciro cya I, ariko cyo umwihariko ni uko ari umuntu utabasha gukora kuko akuze kandi ari inshike, nta muntu babana ubasha gukora kandi habayeho gushishoza ko nta mitungo afite, cyangwa se ari umuntu ufite ubumuga bukabije. Icyo nacyo ni kimwe mu mpamvu zituma umuntu adakora, ariko atari impamvu yo gukena. Umunyarwandakazi yakoze hand sanitizer yemewe ku isi. Umunyarwandakazi Natasha Baranyuzwe wize ibijyanye n'imiti yakoze umuti mu nyabarasanyi nyuma y'uko inyabarasanyi igaragajwe n'abahanga ko ivura indwara zitandukanye. Muri kongere ya FPR 2017, Perezida Kagame yavuze uburyo mu myaka y'1968 aribwo bwa mbere yamenye uburyo inyabarasanyi yomora umuntu wakomeretse, abyumvise kuri Radio Rwanda. Nyuma mu 1983 ari muri Uganda ku rugamba iza kumugirira akamaro. Nyuma yo kumva ibyo umukuru w'igihugu yavuze no gusoma ubushakashatsi bwakozwe ku kamaro k'inyabarasanya, nibwo Natasha Baranyuzwe yiyemeje gukora umuti usukura intoki bakunze kwita hand sanitizer akoresheje inyabarasanya. Yagize ati nahise mfata iya mbere nkoresha ubumenyi mfite, sinasinziraga kugeza ubwo mvumbuye umuti wujuje ubuziranenge ukoze mu nyabarasanya. Baranyuzwe avuga ko uyu muti wapimwe ndetse uhabwa icyangombwa cyo kujya ku isoko, kandi ko nta wawusanga ku isi, ko ari we wenyine wawuvumbuye, agasanga mu minsi ya vuba inyabarasanya iza kuba igihingwa cy'agaciro. Yagize ati mu myaka nka 50 Abanyarwanda bazabona uburyo inyabarasanya ari igihingwa kidasanzwe, bakibonaga nk'igihuru gisanzwe, ariko bazabona uburyo ari umugisha ku buzima bw'abantu. Baranyuzwe avuga ko Abanyarwanda bari bazi ubwiza bw'iki kimera bakagikoresha mu komora abafite ibisebe, by'umwihariko mu bakobwa bacaga imyeyo kuko babaga bakomerekeje imyanya ndangagitsina yabo, gusa ngo nticyabyazwaga umusaruro bihagije. Baranyuzwe asaba Abanyarwandakazi nka we gutinyuka bakibohora nyabyo ubunebwe no gutera amaboko ku bandi kuko bifitemo ubushobozi kandi bashobora guteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu cyababyaye. Indi nkuru mu zaranze umunsi ni inkuru ivuga ko Madamu wa Perezida w'Ubushinwa yahaye u Rwanda ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Ibiro bya Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda byakiriye inkunga y'ibikoresho by'ubuvuzi byatanzwe na Madamu wa Perezida w'Ubushinwa Professor Peng Liyuan. Ibyo bikoresho byatanzwe mu rwego rwo gufasha u Rwanda guhangana n'icyorezo cya COVID-19, cyane cyane ku batishoboye. Ku ruhande rw'Ubushinwa, ibyo bikoresho byatanzwe na MS Xing Yochon, umujyanama mu bya politike muri ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda. Naho ku ruhande rw'u Rwanda, ibyo bikoresho byakiriwe n'umujyanama wa Madamu Jeannette Kagame,
Radegonde Ndejuru bishyikirizwa umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Dr. Sabin Nsanzimana. Minisante yabajijwe uko hazirindwa COVID-19 mu gihe ingendo z'indege zizaba zisubukuwe. Minisiteri y'ubuzima yatanze ihumure ku bagize impungenge ko icyemezo cyo gusubukura ingendo z'indege gishobora kugira ingaruka ku bwiyongere bw'abandura icyorezo cya COVID-19. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko kuwa mbere Kanama 2020 aribwo ingendo zose z'indege zizaba zasubukuwe nyuma y'amezi 4 zari zimaze zifunze kubera COVID-19. Itangazwa ry'iki cyemezo ryatumye hari abagira impungenge ko ubwandu bushobora kwiyongera, cyane ko ingendo z'indege arizo zatije umurindi ikwirakwira ryacyo mu Rwanda. Tariki 14 Werurwe 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko Umuhinde wageze mu gihugu kuwa 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai yasanganywe coronavirus. Nyuma ye habonetse ubundi bwandu bwiganjemo ubw'abavuye hanze. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel yabwiye RBA ko hari ingamba zafashwe zizatuma abava mu bihugu byo hanze nta bwandu bushya bwa COVID-19 bazinjiza. Yagize ati hari ingamba zafashwe kugira ngo ugiye gufata urugendo aza mu Rwanda hari ibyo agomba kubahiriza. Agomba kwisuzumisha mu masaha 72 mu gihugu arimo, ndetse icyo gisubizo yabonye dufite aho azajya acyohereza kugira ngo tumenye neza. Mu gihe ageze inaha tuzajya tumumarana amasaha 24 kugira ngo tumusuzume tumuhe igisubizo twemeze ko uwo muntu koko nta burwayi afite. Dr. Ngamije yasabye Abanyarwanda kwiga kubana na COVID-19, abanduye bakarinda batarandura, cyane ko u Rwanda rudashobora gutegereza ngo ibanze ishire mu gihugu kugira ngo ingendo z'indege zifungurwe. Ati tugomba kuzirikana ko iyi ndwara itazashira vuba, ntabwo tuzafungura ikirere ariko nta murwayi wongeye kugaragara ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo bishoboka. Burya indwara za virusi ni nkeya cyane zavanywe ku isi. Ari sida, ibicurane n'izindi usanga abantu babana nazo, ahubwo bagomba kwirinda kugira ngo abanduye be kubera umuzigo abandi. Inzego z'ubuzima mu Rwanda ziri kongera ubushobozi kugira ngo abagenzi bazajya bapimwa bajye babona ibisubizo byabo ku gihe, ibintu bizafasha igihugu kwirinda ko hagira binjira mu baturage kandi bazanye icyorezo cya COVID-19. Uretse abaza mu gihugu, biteganyijwe ko mu gihe ingendo z'indege zizaba zongeye gukomorerwa ko n'abajya hanze bazaba bemerewe gupimwa mu gihe babikeneye. Bazajya basabwa kwipimisha nibura amasaha 28 mbere yuko bahaguruka ku kibuga cy'indege. Mu gihe hari usanzwemo coronavirus azajya avurwa nk'uko biteganywa na Minisiteri y'Ubuzima, ikiguzi cy'ubuvuzi kizajya cyishyurwa n'umuntu ku giti cye. Urubanza rwa Major Sankara rwasubitswe ku nshuro ya 3. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imbibi rwongeye gusubika urubanza ubushinjacyaha buregamo Nsabimana Calixte wari wariyise Major Sankara ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Uyu munsi ababuranyi bamwe ntibabonetse. Nk'uko tubikesha urubuga rw'Umuseke, umunyamakuru w'Umuseke ukurikirana imanza yari ku rukiko mu masaha iburanisha ryari riteganyijweho. Uyu munsi ntabwo inteko yigeze yinjira mu cyumba cy'urukiko nk'uko byari bisanzwe. Mutabazi Harrison, umuvugizi w'inkiko, yabwiye Umuseke ko urubanza rwa Nsabimana Calixte alias Major Sankara rwasubitswe kubera ko ubushinjacyaha bufite izindi manza. Aya makuru yanemejwe na Maître Nkundabarashi Moise wunganira Sankara. Ati ubushinjacyaha bwari bufite urundi rubanza mu rukiko rw'ubujurire. Itariki bayitanze batayizi bayitanga atariyo twemeranyijeho, kuwa mbere tuzaburana. Kuri uyu wa 4 tariki ya 4 Kamena 2020 nabwo uru rubanza rwarasubitswe kuko abaregera indishyi batitabiriye iburanisha kubera ingamba zo guhangana na COVID-19 zakajijwe mu karere ka Nyamasheke na Rusizi aho bari guturuka. Urubanza rwongeye gusubikwa no kuba abaregeye indishyi nta buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga rya Skype bafite. Kuwa mbere utaha tariki 13 Nyakanga 2020 aba bazajya ku rukiko kugira ngo babone uko bakoresha ririya koranabuhanga. Nsabimana Calixte wari umuvugizi wa FLN mu ishyaka, akaba yari yiyise Major Sankara, afungiye muri gereza ya Nyarugenge i Mageragere.
yaramuka aburanye yari kuburana hifashishijwe video conference kubera coronavirus. Ubushinjacyaha bwari gukorera ku bushinjacyaha bukuru, umwunganira mu mategeko we yari kumusanga imageragere, naho inteko iburanisha iri i Nyanza. Akurikiranyweho ibyaha 17 birimo kurema umutwe w'iterabwoba, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gupfobya jenoside n'ibindi byaha. Sankara wafatiwe mu birwa bya Comores akigezwa imbere y'urukiko ubwo yaburanaga ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo, yemeye ibyaha byose ashinjwa mu magambo asa nko gutakamba agira ati: sinshaka kugora ubutabera n'inyoni zo mu biti zanshinja. Ubu aracyari muri uwo murongo wo kuburana yemera ibyaha. Igicumbi, impunzi z'abanyekongo zivugwaho gukubita umuntu agapfa. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu nibwo bamwe mu mpunzi zituruka mu nkambi ya Gihembe bateye mu rugo rw'umuntu baramukubita, aza gupfa kuwa mbere tariki 6 Nyakanga 2020. Inkuru dukesha Umuseke ivuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gihembe Maine Ronald avuga ko Fiacre abanyenkambi bamukubise ari benshi kandi bari basinze, ndetse ko abaturage batabaje nka 6 z'ijoro bariruka bafatamo 2. Uwakubiswe yitwa Ahimana Fiacre ufite imyaka 37, yakubiswe bikomeye nyuma apfira ku bitaro bya Byumba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kageyo Gahano Rubera Jean-Marie Vianney yabwiye Umuseke ko ruriya rugomo rwabayeho. Agira ati: nibyo koko abo bavugwa bakubise umuturage nyuma apfira kwa muganga. Amazina yabo ntibyoroshye kuyamenya kuko nta n'ibyangombwa bari bafite, gusa 2 muri bo barafashwe bari mu maboko ya polisi. Andi makuru avuga ko ngo bari abakubisaho Imana bitwaje ko bamaze igihe bibwe. Bateye mu rugo rwe bakeka ko ibyo bibwe ariho babihishe. Umuyobozi w'umurenge yavuze ko uwakubiswe nta rwandiko ruragera ku murenge ruvuga ko afitanye isano n'ubujura. Yongeyeho ko yari afite umugore ariko amakuru y'abana asize ngo ntayo azi neza. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi wagurije u Rwanda miliyoni 10 z'amayero yo gushora mu bukerarugendo n'ikoranabuhanga. Umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wagurije u Rwanda miliyoni 10 z'amayero yo gushora mu bukerarugendo bw'amahoteli n'ikoranabuhanga. Ayo mafaranga ari mu rwego rwo kuzahura urwego rw'abikorera ku giti cyabo ruri mu zazahajwe cyane n'ingaruka za COVID-19. Uyu muryango usanzwe warageneye u Rwanda inkunga ya miliyoni 460 z'amayero agomba kuzarufasha mu nzego zarwo z'iterambere. Ku rubuga rwawo rwa murandasi, umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wanditse ko ari amafaranga agamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda kubona akazi haba mu bukerarugendo no mu ikoranabuhanga. Ari amafaranga azakoreshwa mu ngeri ebyiri. Ubwa mbere azakoreshwa mu bukerarugendo, akazahabwa Rwanda Polytechnic igafatanya n'ishami rishinzwe ubukerarugendo rya Federasiyo y'abikorera ku giti cyabo, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, byose bigakorwa bicungwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga. Andi mafaranga azafasha urubyiruko kongera ubumenyi mu by'ubukerarugendo no kwakira abashyitsi n'izindi nzego zifite aho zihuriye n'ubukerarugendo no kongera ubumenyi ngiro. Izita cyane ku rubyiruko rwo mu turere twa Rusizi, Rubavu, Nyagatare na Muhanga. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana yavuze ko mu by'ukuri icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bikorera bo mu Rwanda, bituma hari abatakaza imirimo kandi bigira ingaruka ku ngo zabo. Ati: dushima umusanzu w'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi mu kudufasha kugabanya ingaruka zatewe n'iki cyorezo binyuze mu kubakira urubyiruko rwacu ubushobozi bwazarufasha guhanga akazi cyangwa gukora neza aho rufite. Guverinoma y'u Rwanda ifite umugambi wo kuzahanga imirimo miliyoni n'ibihumbi 500 bitarenze mu mwaka wa 2024. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda. Mu Burundi, umunsi wa mbere wo gusuzuma coronavirus muri rusange wabonetseho abarwayi 28. Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi yatangaje ko ibipimo byafashwe mu buryo bwo kurobanura abantu mu murwa mukuru Bujumbura byerekanye ko icyorezo cya COVID-19 gishobora kuba gifitwe n'abantu benshi kuko habonetse 28.
Guverinoma y'u Burundi guhera ku wa mbere yatangiye gusuzuma muri rusange icyorezo cya coronavirus nyuma y'igihe icyo gihugu kinengwa mu ruhando mpuzamahanga kudaha agaciro no kudashyiraho ingamba zihashya icyo cyorezo. Mu butumwa Minisiteri y'Ubuzima yanyujije kuri Twitter kuri uyu wa gatatu, yatangaje ko mu bipimo 670 byafashwe ku wa gatandatu Nyakanga mu 2020 birimo 640 byafashwe kuri site 3 zo gupimiraho muri Mairie Buja na 30 byafashwe mu bitaro bya leta n'ibyigenga. Ibipimo 28 byagaragaje ubwandu bwa COVID-19 naho 642 byo nta bwandu byagaragaje. Ni ibisubizo byavuye mu bizamini byafashwe ku munsi wa mbere nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima rusange no kurwanya sida Dr Jean Bosco Girukwishaka. Yatangaje ko gukurikirana abagaragaye ko banduye kimwe no gushakisha abahuye nabo byahise bitangira. Ku wa gatandatu Nyakanga nabwo iyi minisiteri yatangaje ko mu bipimo byafashwe hagati ya tariki 1 na 4 Nyakanga abantu 20 basanzwemo coronavirus. Ubu abamaze kwandura barenga 200. Uburundi bwongereye imbaraga mu gupima COVID-19 ndetse ku wa kabiri Minisitiri w'Intebe CPG Alain Guillaume Bunyoni yasuye hamwe mu hapimirwa iki cyorezo. Muri Kenya ibigo by'amashuri byasabwe gusubiza ababyeyi amafaranga bari barishyuye. Minisitiri w'Uburezi muri Kenya George Albert Omore Magoha yasabye ibigo by'amashuri gusubiza ababyeyi amafaranga y'ishuri bari barishyuye mbere y'uko amasomo asubikwa kubera icyorezo cya COVID-19 cyangwa se akareka bakazayaheraho mu mwaka wa 2021 ubwo amashuri azaba yongeye gufungurwa. Iki cyemezo cya Minisitiri w'Uburezi kije nyuma y'impungenge zagaragajwe n'ababyeyi z'uko abanyeshuri basabwa kwishyura amafaranga y'amasomo bahererwa kuri internet kandi n'ubundi ibyo biga bazabisubiramo mu gihe amashuri azaba yongeye gufungura. Aya mafaranga amashuri asabwa gusubiza ababyeyi na y'igihembwe cya mbere kuko abanyeshuri batashye muri Werurwe bamaze kwiga amezi 2 mu gihe bagombaga kwiga kugera mu mpera za Mata. Ibi bije mu gihe hari hashize iminsi mike Minisitiri George Magoha atangaje ko muri iki gihugu amashuri abanza n'ayisumbuye azongera gufungura umwaka utaha wa 2021. Kuva coronavirus yagera muri Kenya hamaze kuboneka abarwayi 8,525, abamaze kuyikira ni 2,593 mu gihe 169 bitabye Imana. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu mahanga. Inkuru duheraho ni inkuru ya FBI ivuga ko FBI yashyize Ubushinwa ku isonga ry'abanzi ba Amerika. Umuyobozi mukuru wa FBI yavuze ko ibikorwa by'ubutasi n'ubujura bikorwa na guverinoma y'Ubushinwa biteje ikibazo gikomeye ku hazaza ha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Christopher Wray uyobora FBI yavuze ko Ubushinwa bwatangiye ibikorwa byabwo bugendeye ku baturage babwo baba mu mahanga bukabategeka gutaha mu gihugu cyabo ndetse ko bwakoze n'ibishoboka byose kugira ngo bubangamire iperereza ryakorwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri coronavirus. Ati Ubushinwa buri mu bikorwa bigamije ko buba igihugu cyonyine ku isi cya mbere gikomeye uko byagenda kose. Uyu muyobozi yavuze ko Ubushinwa bukora ibishoboka byose kugira ngo bubangamire ubucuruzi bwa Amerika binyuze mu butasi, kwiba amakuru ndetse n'ibikorwa bya politiki bitemewe n'ibindi. Ati twagezaho FBI uyu munsi ishyiraho uburyo bushya bwo kurwanya ibikorwa by'ubutasi by'Uburusiya buri masaha 10. Yavuze ko mu bikorwa birenga 5,000 bigamije kurwanya ubutasi bw'ibindi bihugu nibura icya kabiri byerekeye ku Bushinwa. FBI ivuga ko Perezida w'Ubushinwa yashyizeho gahunda yise Fox Hunt yo gushakisha Abashinwa baba mu mahanga leta ibona ko babangamiye inyungu zayo. Ati turi kuvuga abanyapolitiki batavuga rumwe, abigumuye ku butegetsi n'ababunenga bashaka kugaragaza uburyo Ubushinwa buhonyora uburenganzira bwa muntu. Guverinoma y'Ubushinwa irashaka kubahatira gutaha mu Bushinwa kandi amayeri y'Ubushinwa mu kubigeraho ateye impungenge. Yavuze ko iyo Ubushinwa butabashije kubona umuntu bushaka ngo bwohereza intumwa igasura umuryango we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abe ari wo umugezaho ubutumwa.
ukekwa ngo aba afite amahitamo abiri: gusubira mu Bushinwa cyangwa kwiyahura. Ubukungu bw'ibihugu by'i Burayi buzasubira inyuma kurusha ku byari byitezwe. Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi yatangaje ko mu isesengura yakoze yasanze ubukungu bw'ibihugu bigize uwo muryango buzamanuka ku kigero kinini kurusha uko babitekerezaga mbere. Icyakora iyo komisiyo yatangaje ko ubukungu bw'uwo muryango buzazamuka byoroheje mu mwaka wa 2021. Iteganya ryakozwe n'inzobere rigaragaza ko ubukungu bw'ibihugu 19 bikoresha ifaranga rya euro buzaba ku kigero cy'8.7% mu mwaka wa 2020, bwongere kuzahuka mu mwaka wa 2021 ku kigero cya 6.1%. Mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'u Burayi, byitezwe ko ubukungu bwabyo buzagwa ku kigero cy'8.3% muri 2020, bwongere kuzahuka mu mwaka wa 2021 ku kigero cya 5.8%. Ibyo bivuze ko ubukungu bw'u Burayi no muri 2021 buzaba buhagaze nabi ugereranyije n'uko bwari bumeze mbere ya coronavirus. Muri Gicurasi uyu mwaka, Komisiyo y'Ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi yatangazaga ko ubukungu bushobora kugabanuka ku kigero cya 7.7%, bukongera kwisubiza ku kigero cya 6.3% umwaka ukurikiyeho. Visi Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, Valdis Dombrovskis, yavuze ko gufunga ubucuruzi no gusubiza abantu mu rugo kubera coronavirus byagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'ibihugu by'i Burayi. Uyu mwaka ubukungu bw'ibihugu nk'Ubufaransa, Ubutaliyani na Espanye buzamanuka ku kigero cya 10%, bwongere kuzahuka mu mwaka uzakurikiraho. Ubudage, kimwe mu bihugu bifite ubukungu bwihagazeho i Burayi, biteganyijwe ko ubukungu bwacyo buzagabanyuka ku kigero cya 6.3% uyu mwaka, buzamuke ku kigero cya 5.3% muri 2021. Bidasubirwaho, Perezida Trump yamenyesheje Loni ko Amerika izikura muri OMS. Perezida Donald Trump yateye intambwe ikomeye yandikira umuryango w'abibumbye ku bijyanye na gahunda yo gukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Muri Gicurasi 2020, Trump nibwo yari yatangaje ku mugaragaro ko afite gahunda yo gukura Amerika mu bihugu binyamuryango bya OMS, ayishinja guhinduka igikoresho cy'Ubushinwa no guhishira amakuru ajyanye na coronavirus mu Bushinwa mu minsi ya mbere y'iki cyorezo. Stéphane Dujarric, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres, yemeje ko koko Amerika yamenyesheje uyu muryango ko izikura muri OMS guhera ku itariki ya 6 Nyakanga 2021. Senateri Bob Menendez uri muri Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga mu nteko yavuze ko ibiro bya Perezida Donald Trump byandikiye inteko biyimenyesha ko bari kwitegura kuva muri OMS. Uyu musenateri yanenze uwo mwanzuro igihugu cye cyafashe, avuga ko nta cyiza uzazanira abaturage ba Amerika. Yagize ati, uburyo Trump yahisemo mu kurwanya COVID-19 ntabwo busobanutse, ni akavuyo. Ibi ntabwo bizarinda ubuzima bw'Abanyamerika cyangwa inyungu zabo, ahubwo bizasiga Amerika mu bwigunge. Perezida Donald Trump ashinja OMS kugendera ku byifuzo by'Ubushinwa mu guhangana na coronavirus, ari nabyo avuga ko byatumye isi ititegura mu guhashya icyo cyorezo. Amerika nicyo gihugu gitera inkunga nyinshi cyane OMS. Mu mwaka wa 2019 yayihaye arenga miliyoni 400 z'amadolari, arenga gato 15% by'ingengo y'imari ya OMS yo muri uwo mwaka. Bijyanye n'umwanzuro wafashwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika mu mwaka w'1948, Amerika ishobora kwikura muri OMS, ariko igomba kubimenyesha umwaka umwe mbere yaho, ndetse ikariha imisanzu yaba itari yariha. Nubwo kugenda kwa Amerika birasiga icyuho, inzobere zivuga ko biza gusubiza inyuma uruhare rw'icyo gihugu mu rugamba rwo gushaka umuti cyangwa urukingo rwa coronavirus. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu makuru y'imikino. Kwizera Olivier wasinyiye Rayon Sport yasabwe kubahiriza ibyo yumvikanye na Gasogi United.
Gasogi United yongeye kwibutsa umunyezamu Kwizera Olivier ko ashobora kujyanwa mu nzego zibifitiye ububasha naramuka atubahirije ibyo yumvikanye n'ikipe ngo ayisinyire amasezerano y'umwaka umwe. Ku wa gatatu nibwo Rayon Sport yemeje Kwizera Olivier nk'umukinnyi wayo mushya wasinye amasezerano y'umwaka. Uyu munyezamu yasinye amasezerano ya Rayon Sport nyuma yo gutera umugongo Gasogi United nubwo yari yaramuhaye avansi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ngo azayikinire mu mwaka utaha w'imikino. Tariki ya 3 Nyakanga umunyamategeko wa Gasogi United Maître Rutagengwa Jean Damascene yandikiye Kwizera Olivier amusaba kujya kubahiriza ibyo yumvikanye n'ikipe yari kumuha miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda n'umushahara w'ibihumbi 800 buri kwezi. Maître Rutagengwa yabwiye Igihe ko umuhesha w'inkiko yajyaniye Kwizera Olivier ibaruwa yandikiwe akanga kuyifata ndetse hitabazwa ubuyobozi bw'akagari ka Gatare atuyemo nabwo abubwira ko atayifata ku wa 2 tariki ya 7 Nyakanga. Yakomeje avuga ko nyuma y'uko uyu mukinnyi yanze kwakira iyi baruwa bagiye kunyura mu nzira zose zisabwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Gasogi United yibukije Kwizera Olivier ko naramuka atayisinyiye mu minsi 2 kuva abonye ibaruwa azaregwa uburiganya n'ubuhemu. Uyu munyezamu wazamukiye muri Isonga FC akayikinira hagati ya 2011 na 2013 yamenyekanye cyane ubwo yakiniraga APR FC hagati ya 2013 na 2016. Nyuma yo kurekurwa n'ikipe y'ingabo muri 2016 yakiniye Bugesera FC umwaka umwe yerekeza muri Free State Stars yo muri Afurika y'Epfo muri 2017 ayikinira kugeza mu ntangiriro za 2019. Muri 2015 nibwo yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru y'Amavubi. Iyi kipe ya Gasogi United kandi iri mu biganiro na rutahizamu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Burundi. Rutahizamu ukinira Le Messager Ngozi Idi Museremu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Burundi mu mwaka ushize w'imikino wa 2019 na 2020 arifuzwa na Gasogi United. Nyuma y'aho Gasogi United itakaje Manase Mutatu ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo werekeje muri Rayon Sport, kuri ubu yatangiye gutekereza kuri rutahizamu w'Umurundi Idi Museremu. Idi Museremu usatira izamu anyuze ku ruhande rw'ibumoso ariko akaba afite impano yo gukinisha amaguru yombi, niwe wasoje shampiyona ya 2019 na 2020 afite ibitego byinshi, ibitego 19 mu Burundi. Uyu mukinnyi wigaragaje kurusha abandi mu Burundi yabwiye itangazamakuru ko ari mu biganiro n'amakipe atandukanye arimo Gasogi United kuri ubu ikeneye rutahizamu mwiza izaba igenderaho mu mwaka utaha w'imikino. Ati amakipe anshaka ni menshi arimo Gasogi kandi twaraganiriye ibiganiro bigeze kure. Ni ikipe yanyeretse ko inshaka. Gasogi United yabaye iya 9 muri shampiyona ishize, iherutse kwemeza Kasambungo André na Kirasa Alenga abatoza bayo bashya. Iyi kipe yaguze abakinnyi 6 bashya barimo Bola Lobota wavuye muri AS Vita Club, Iradukunda Bertrand wavuye muri Mukura Victory Sport, Bea Hervé wavuye muri AS Maniema, Nzitonda Eric wavuye muri Gicumbi FC, Bugingo Hakim wakinaga muri Rwamagana City FC n'umunyezamu Mfashingabo Didier wa Etoile de l'Est. Dr Nabil wari umutoza muri APR FC yamaze gutandukana nayo. Wari umutoza wungirije mu ikipe ya APR FC Dr Nabil Bakroui yamaze gutandukana n'ikipe yaragiye kumaramo hafi umwaka. Nyuma yaho mu mpera za shampiyona byigeze kuvuga ko Dr Nabil wari umutoza wungirije muri APR FC yaba yaratandukanye nayo ndetse APR FC ikaza no kubinyomoza. Ubu noneho uyu mutoza yatangaje ko yamaze gutandukana n'ikipe. Uyu mutoza usanzwe anakora akazi ko kongerera ingufu abakinnyi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko atandukanye n'ikipe ubwo aho atigeze atangaza impamvu zatumye asezera, ariko yandika amagambo yo gushimira ubuyobozi bwa APR FC, abakinnyi ndetse n'abafana bayo bose. Yagize ati n'agahinda kenshi mbabajwe no kubamenyesha aya makuru y'uko ngiye gutandukana n'ikipe nziza, umujyi ndetse n'iki gihugu cyiza. Njye n'umuryango wanjye twishimiye buri munota wose nabakoreye, tugerageza gukora igishoboka cyose ngo tubahe ibyishimo ndetse tunahesha icyubahiro iyi kipe nziza ya APR FC.
Yakomeje avuga ko ari iby'agaciro kuba yarakoranye n'ikipe nziza nka APR FC ifite abakinnyi ndetse n'abayobozi bakora kinyamwuga, abifuriza ibyiza mu myaka iri imbere kandi anabamenyesha ko umuryango wa APR FC wungutse abandi bantu batatu umuryango we. Amakuru yacu tuyakomereze ku makuru y'imyidagaduro. Umuhanzi DJ Pius arataka ubukene. Umuhanzi DJ Pius yavuze ati sinzi ko uyu mwaka tuzawurangiza. Uyu muhanzi usanzwe unakora akazi ko kuvanga imiziki no gutegura ibitaramo, yihereyeho avuga ko abahanzi bagenzi be hamwe n'aba DJ bafite ikibazo cy'ubukene, avuga ko ibitaramo n'ibikorwa by'utubari bidasubukuwe vuba no kwicwa n'inzara byashoboka kuri bamwe. Mu kiganiro yagiranye na Kigali Today, DJ Pius yavuze ko mu minsi ishize byari bikomeye ku buryo hari abahanzi bamwe babuze n'ibiribwa bakagomba kugobokwa n'abaturage, ariko avuga ko n'abatarageze kuri uru rwego batari borohewe kuko hafi ya bose batungwa n'ibitaramo cyangwa ibikorwa bihuza abantu benshi. Muri icyo kiganiro DJ Pius yabajijwe uko yumva byagenda gahunda y'ibitaramo idasubukuwe vuba, maze agira ati ye baba we, sinzi ko n'uyu mwaka washira n'abafite ubushobozi bumaze gushira burundu. Abajijwe we uko abayeho cyane ko yasohoye n'indirimbo, yasobanuye ko nawe atorohewe, icyakora ngo ikimufasha ni udufaranga duke abona kubera ibihangano bye bigurishwa kuri murandasi, ariko avuga ko ari duke cyane tudashobora kumubeshaho uko bikwiye. Utu dufaranga ngo ni natwo yakozeho atunganya indirimbo yitwa Ubushyuhe, akaba yarayikoze ashaka kugira igikorwa akora muri iyi minsi kugira ngo izina rye ritibagirana, ibyo we yise kuzima. Yavuze ko muri iyi minsi abahanzi nyarwanda nta bushobozi na buke bafite arebeye muri rusange, ari nayo mpamvu n'abagerageza gukora indirimbo basohora izifite amajwi gusa kuko badafite ubushobozi bwo gutunganya amashusho yazo. Mu gihe hashyirwaho gahunda yo kuguma mu rugo, hari abahanzi bamwe bumvikanye bavuga ko bamerewe nabi ku buryo hari n'abagobotswe n'abagira neza babaha ibiribwa binyuze mu ishyirahamwe ry'abahanzi, abandi berura ko bagiye gushaka imfashanyo y'ibiribwa ku mirenge n'utugari. Bruce Melody aracyahakana umwana amaze imyaka 5 yitirirwa. Bruce Melody yongeye kuvuga ko atari we se w'umwana wigeze kuzanwa n'umukobwa witwa Diane, akamushyira ku modoka ya Bruce Melody mu mwaka wa 2015 amusanze mu kabari i Nyamirambo, ariko nyina w'umwana we na n'ubu akavuga ko abizi neza ko umwana ari uwa Bruce Melody. Ni inkuru yatangiye mu mwaka wa 2015 ubwo Bruce Melody yari muri kamwe mu tubari turi Nyamirambo, umukobwa witwa Gasana Diane akamuzanira umwana w'uruhinja avuga ko yarambiwe gukomeza kumurerera wenyine kandi afite uwo bamubyaranye. Ku mugoroba w'itariki 28 Ugushyingo 2015 ahagana saa 4 z'ijoro nibwo Gasana Diane yazanye umwana mu kabari Bruce Melody yarimo anyweramo hamwe n'inshuti ze, atangira gutera hejuru asaba Bruce Melody gufata umwana we kuko ngo kumurera wenyine atarakibishoboye. Byabaye birebire kuko uretse gukwira mu itangazamakuru byaje no kugezwa mu bugenzacyaha, kuko uyu Agasaro yagiye gutanga ikirego mu ishami rya polisi ryari rishinzwe kugenza ibyaha CID, ndetse na Bruce Melody aratumirwa. Gusa muri iri joro ry'imvururu Bruce Melody utarigeze wemera umwana yaje kuva i Nyamirambo arataha, agenda avuga ko uyu mukobwa yaba yaguriwe n'abantu runaka bagashaka uriya mukobwa ngo azanire umwana Bruce Melody mu rwego rwo kumwicira izina. Mu kiganiro Bruce Melody aherutse kugirana na televiziyo yitwa Isibo TV, umunyamakuru yamubajije uko iki kibazo cyarangiye, maze Bruce Melody arasubiza ati urakoze kumbaza icyo kibazo, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo navuga nuko na n'ubu ntaremera uriya mwana kuko nyine ntakwemera umwana utari uwanjye. Umunyamakuru yamwibukije ko uwo mwana ubu asigaye arerwa n'abagira neza kuko na nyina atakimurera. Bruce Melody arasubiza ati ndi umubyeyi kandi sindi umubyeyi gito ku buryo nakwanga kurera umwana. Ikibazo nuko uwashakaga ko murerera yabivugaga amwita uwanjye, kandi abana banjye barazwi, sinakwihakana umwana kandi ndi umubyeyi nyine. Amubajije ikigaragaza ko uyu mwana atari uwe, Bruce Melody yavuze ko ubwo iki kibazo cyabaga yahamagawe kuri polisi abwirwa ko yarezwe.
icyo gihe ngo yitabye inshuro 3 zose, ahagera agasanga uwamureze ntawe uhari. Inzego za polisi zamutumizaga zimusaba kwigendera kuko umurega bigaragara ko yanze kwitaba. Uyu muhanzi ngo yanasabye uyu mubyeyi ko yazana umwana bakajya gupima ibizamini by'amaraso bizwi nka ADN, ariko uyu mubyeyi arabyanga. Bruce Melody yagize ati ubwanjye naramubwiye ngo aze tujye gupima ibizamini bya ADN kugira ngo impaka zishire, ariko yarabyanze. Byigeze kuvugwa ko uyu Agasaro Diane yaba yarataye umwana akajya kurerwa n'abandi naho we agatoroka. Mu kiganiro uyu Diane aherutse kugirana n'urubuga rwa Yambi TV, yavuze ko uyu mwana atamutaye ahubwo ko yagiye gushaka akazi ku Gisenyi akamusiga i Kigali, bikitwa ko yamutaye. Nyuma umwana afatwa n'abandi bagira neza ari naho akiri kugeza ubu. Muri iki kiganiro Diane yongeye gushimangira ko umwana ari uwa Melody, avuga ko ibyo gutanga umwana ngo afatwe ibizamini bya ADN nta byigeze bibaho. Yaragize ati nahamagawe na polisi bambaza imyirondoro yanjye, ariko ibyo gupima umwana ntabyo bambwiye, ariko hari igihe Melody we ubwo yari yavuze ko tuzajya gupimisha, ariko wa mbere hageze avuga ko umunyamategeko we yagize ibyago. Kugeza ubu yaba Diane Agasaro na Bruce Melody ntawe ugifite uruhare runini kuri uyu mwana, kuko ubu arerwa n'umugiraneza wamwiyanditseho nyuma y'uko Agasaro asinyiye ko atagishoboye kurera umwana. Jose Chameleone yahamagajwe n'urukiko kubera imodoka ye yinjijwe mu gihugu mu buryo butemewe. Urukiko rushinzwe kurwanya ruswa muri Uganda rwahamagaje umuhanzi Joseph Mayanja wamamaye mu muziki nka Dr. Jose Chameleone, aho ashinjwa kwinjiza imodoka mu gihugu mu buryo butemewe. Ku rupapuro rusaba Chameleone kwitaba hagaragaraho ko kuwa 30 Nyakanga agomba kujya gutanga ibisobanuro kuri uru rukiko ruherereye mu gace ka Kololo. Ari gukurikiranwaho kuzana ibicuruzwa mu gihugu bitanyuze kuri gasutamo, bikavugwa ko ari imodoka ye yavuye muri Sudani y'Epfo ikaza muri Uganda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser. Ku rupapuro rumuhamagaza handitseho ko kugaragara ku rukiko kwawe ni ngombwa kugira ngo usubize ibijyanye n'ibyo uregwa byo kuzana ibicuruzwa bitanyuze kuri gasutamo. Urasabwa na guverinoma ya Uganda kuza ku rukiko rushinzwe kurwanya ruswa rwa Kololo kuwa 30 Nyakanga 2020 saa 3 za mu gitondo. Uru rupapuro rugaragaza ko kuwa 12 Mata 2020 aribwo ikigo gishinzwe imisoro muri Uganda URA cyavumbuye ko Jose Chameleone afite imodoka yinjiye mu gihugu ifite agaciro k'amashiringi ya Uganda $137 gihita kiyifata. Uyu muhanzi yafatiwe muri Wakaliga Bulange Mengo muri Kampala, aho yasabwe ibyangombwa bijyanye n'imodoka akabibura. Nyuma URA yatangaje ko uyu muhanzi yatigeze yishyura imisoro yo kwinjiza iyi modoka mu gihugu nkana, kandi yarazi ko itigeze yishyura n'imisoro yo kuri gasutamo. Araryozwa imisoro ya miliyoni 4 z'amashiringi ya Uganda. Umuhanzi Jose Chameleone we yatangaje ko iyi modoka ari impano yahawe n'umufana we. Amakuru yacu tuyasoreze ku nkuru y'urutonde rwa filime 10 z'ibihe byose zarebwe cyane ku isi. Iyo tuvuye mu kazi kacu ka buri munsi cyangwa turi mu rugo dufata akaruhuko. Kuri bamwe filime ni kimwe bamwe bifashisha mu kuruhura mu mutwe. Uretse kuruhura mu mutwe, bamwe bahitamo kujya kuzirebera mu mazu rusange areberwamo sinema. Menya rero filime 10 z'ibihe byose ku isi. Buri wese ahitamo ubwoko bwa filime areba bitewe n'amarangamutima ye, aho usanga bamwe bakunda izivuga ku nkuru z'urukundo, urwenya, inkuru mpamo n'izindi. Filime uretse kuba abantu bazireba mu kwishimisha cyangwa kuruhura mu mutwe, zinafasha mu kongera ubumenyi mu bintu bitandukanye. Nyuma y'uko haje iterambere mu bijyanye no gufata amashusho, hagatangira gukorwa filime zitandukanye abantu bakazikunda, nibwo inzu zitandukanye zitunganya sinema zashoye akayabo k'amadolari muri uru ruganda rwa sinema. Mu myaka myinshi yatambutse hasohotse umubare munini cyane wa filime zarebwe cyane, ariko nubwo hari izarebwe cyane, hari zimwe muri zo zabaye iz'ibihe byose kubera kurebwa n'umubare munini cyane kuri iyi si dutuye. Reka turebere hamwe urutonde rwa filime 10 zarebwe cyane mu mateka.
Ku mwanya wa 10 haraza filime Harry Potter and the Philosopher's Stone. Iyi filime ni filime yasohotse mu mwaka wa 2001 ikaba yarayobowe na Chris Columbus igacuruzwa n'inzu itunganya sinema ya Warner Bros Pictures. Inkuru y'iyi filime yashingiye ku nkuru yanditswe n'umwanditsi w'umwongereza Joanne Rowling mu gitabo cye yise Harry Potter and the Philosopher's Stone. Iyi filime ikaba yarakozwe ku ngengo y'imari isaga miliyoni 125 z'amadolari. Box office ikaba yarageze kuri miliyoni zisaga 978,100 by'amadolari. Ku mwanya wa 9 haraza filime The Godfather. Iyi filime Godfather yasohotse mu mwaka w'1972 ikaba yarayobowe na Francis Ford Coppola. Inkuru y'iyi filime ikaba yarishingiye ku nkuru yo mu gitabo cyitiranwa n'iyi filime. Iki gitabo kikaba cyaranditswe n'umwanditsi w'umunyamerika witwa Mario Puzo. Uyu mugabo kandi niwe wanditse filime yiswe Superman yasohotse mu mwaka w'1978. Paramount Pictures niyo yacuruje iyi filime. Iyi filime ikaba yarakozwe ku ngengo y'imari iri hagati ya miliyoni z'amadolari, miliyoni 6 z'amadolari na miliyoni 7.2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Box office ikaba yarageze kuri miliyoni 246, hagati ya miliyoni 246 na 287 z'amadolari ya Amerika. Godfather ikaba yaratowe ku mwanya wa 2 na American Film Institute nka Greatest Film in American Film. Ku mwanya wa 8 haraza filime yitwa Home Alone. Home Alone ni filime yasohotse mu mwaka w'1990 ivuga ku nkuru y'umwana muto w'imyaka 8 ugerageza kurwanya abajura baje kwiba iwabo mu rugo, aho aba yasigaye mu rugo wenyine ababyeyi be bagiye mu biruhuko bya Noheli mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Iyi filime ikaba yaranditswe ikanatunganywa na John Hughes ikayoborwa na Chris Columbus, icuruzwa na 20th Century Fox. Iyi filime yakozwe ku ngengo y'imari ya miliyoni 18 z'amadolari, aho box office yageze kuri miliyoni 473.7 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 haraza filime yitwa The Lord of the Rings. Iyi ni filime ikozwe mu buryo bw'uruhererekane, ikaba yarasohotse mu mwaka wa 2001 kugera muri 2003. Ikaba yarakozwe ishingiye ku gitabo The Lord of the Rings cyanditswe na John Ronald Reuel Tolkien, iyobowe na Peter Jackson, icuruzwa na New Line Cinema. Mu kuyikina ikaba yarakiniwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na New Zealand. Ingengo y'imari yakoreshejwe kuri iyi filime igera kuri miliyoni 281 z'amadolari. Box office igera kuri miliyari 2,981 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 6 haza filime yitwa The Extraterrestrial. Iyi filime ivuga inkuru y'umwana muto witwa Elliot ubaye inshuti n'ikivejuru. Yasohotse mu mwaka w'1982, yandikwa na Melissa Matheson, iyoborwa na Steven Spielberg. Yacurujwe na Universal Pictures, ikorwa ku ngengo y'imari ya miliyoni 10.5 z'amadolari ya Amerika. Box office igera kuri miliyoni 792.9 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 5 hari filime yiswe Terminator 2 Judgment Day. Impamvu ya mbere yatumye iyi filime irebwa cyane n'umukinnyi wayo w'imena uyikinamo ari we Arnold Schwarzenegger. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1991, yandikwa na William Wisher, iyoborwa na James Cameron. Yacurujwe na Tristar Pictures, ikaba yarakozwe ku ngengo y'imari iri hagati ya miliyoni 94 z'amadolari ya Amerika na miliyoni 102 z'amadolari ya Amerika. Box office igera kuri miliyoni 520.8 ya Amerika y'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 4 haza filime yitwa The Lion King. Iyi ni imwe muri filime zizwi nka cartoon yakunzwe n'abana cyane ku isi yose, bikaba kimwe mu byatumye ijya kuri uru rutonde rwa filime zarebwe cyane ku isi. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1994,
ikorwa na Walt Disney Feature Animation, ikaba yarayobowe na Roger Allers na Rob Minkoff. Ingengo y'imari yakoreshejwe mu gutunganya iyi filime igera kuri miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika, aho box office yageze kuri miliyoni 968.5 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu haza filime yiswe Star Wars Episode 4 A New Hope. Iyi filime ikaba yarasohotse mu mwaka w'1977 na George Lucas, itunganywa na Lucasfilm, aho yacurujwe na 20th Century Fox. Ikaba igaragaramo abakinnyi b'ibyamamare batandukanye, aha twavuga nka Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher n'abandi. Ingengo y'imari yakoreshejwe mu gutunganya iyi filime ni miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika, naho box office igera kuri miliyoni 775 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kabiri haza filime Avatar. Avatar ni imwe muri filime ivuga ku nkuru y'ibivejuru yarebwe cyane ku isi. Iyi filime yasohotse mu mwaka wa 2009, yandikwa, iyoborwa, inatunganywa na James Cameron. Ikaba yaragurishijwe na 20th Century Fox. Uretse kuba iyi filime yararebwe cyane, ni imwe muri filime zinjije amafaranga menshi cyane mu mateka, aho ingengo y'imari yo kuyikora yatwaye miliyoni 237 z'amadolari y'Amerika, naho box office ikagera kuri miliyari 2.79 by'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa mbere haza filime Titanic. Titanic niyo filime iza ku mwanya wa mbere muri filime z'ibihe byose zarebwe cyane ku isi. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1997, yandikwa, inayoborwa na James Cameron. Abakinnyi b'imena b'iyi filime ni Leonardo DiCaprio na Kate Winslet. Ingengo y'imari yakoreshejwe mu gutunganya iyi filime ni miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika, naho box office igera kuri miliyari 2.194 z'amadolari y'Amerika. Reka tubashimire ko muba mwakomeje gukurikira gahunda tuba twabateguriye z'amakuru yaranze umunsi. Nongere kubibutsa ko aya makuru tuba twayakuye mu bitangazamakuru binyuranye hano mu Rwanda, akaba ari amakuru nyine aba yavuzwe kuri uwo munsi. Nongeye kubashimira kandi mbararikira gukanda kuri subscribe, cyangwa se ukanakora like, cyangwa se ukaba wanaduha comment kugira ngo tubashe kugutunganyiriza ibyo wifuza. Nongere mbashimire, hanyuma mbabwire nti naho ubutaha.